Kaken hun jong githayale kai cricket under 19 jong kari India rengkat bat ki badai khmi badai pe ya kan kaken hun kilayo priang ya jing ai sneu bha daga song pisadu san klur tengka naga BCCI ka badai pe ya jing le kai cricket ha India kani kalawan ja hadin bak githayale kai cricket under 19 jong kari India kilayo ra ya kan nam ladu haga jing le kai banengkong jong ka ICC Women Cricket World Cup under 19 kabalalong hagari sa Afrika. Haba pai kendiat siya kanega jingle kai ke India kala job ya katos bat kala jet ban bol nengkong. Bat day ke jingle kai baha kinong kawang bol jong kari India. Ke England kalala ban kamai tang riu peu praron bat ha parok ki wicket tang haki over bakat nyau point iwe. Bat ka target na benda India kalong an riu pekundai ron na kishispa ar peu bol. Henry ke India kalala ban penlim ya ke England tang hapo ki khat sau over. Haga bagala yo riu pekundai ron bat hap tang live wicket. Bat leng bagale ke job ke India kadai kari ke beringkong ban job ya ke ICC Women Under 19 World Cup. Bat day ke job ke jonggi ki thayale kai cricket under 19 kari India. Kila yo jingero nakibabun ki riu pau kuman rengkat bat Prime Minister jong kari India Narendra Modi.